Pozdrav svima ljudi, danas u ovom klipu će biti tutorial, a to je kako doći do BIOS-a ako ste u UEFI BIOS modu, kako doći do BIOS-a ako želite da reinstalirate Windows. Veoma lako i samo trebate da stisnete start i dok idete na restart stiskate shift. Kad kliknete restart, pisat će vam please wait i sačekajte malo dok on ne učita. Stavit ću pauzu. Sada došli su do ovoga. Idete na Turbo Short, idete na Advantage Options, idete na UEFI Firmware Settings, idete na Restart i pokrenut će vam BIOS. Kao što znate. Sad kad ste došli do BIOS-a, vi možete da pokrenete, evo Windows Boot Manager, FI. Sad, za početak, ako želite boot menu, morate 12 boot menu da pokrenete, da vam radi kako treba. I samo ako želite stavite na boot, stavite gdje će da vam se diže sistem i samo idite na exit saving changes. Yes. To bi bilo to. Doviđenja.